Obi akwa baba OB4GHTV the next remain of Buffalo ba kope ene da ho frɛ rade dia man akatere mada bodwem na moja edi afurusane na ese asida na wose de ma okese no meka cho se rade beje wa mana ye heba clinic de a place ada bia meka cho se ma wani nko ho because ho de ne ma pa yaresa de kwati rade beje wa mana ye because ho ya de akese ho ne the only heba clinic o matimi asa ace ama me ankasa mahunu bi enti awade bejo amana ye die yade bi e ha oni padua ni bi akọ awode eye kete kura ama no obewusa se awade bejo amana ye e wo hemfa on na kire me ehunu se ene nkura ye se sura kan we akan ni nyina no we bi enu osuru bi enu e kanipa na se eye amamman ne ya ne didi ni padua ni enti brasa amamman na didi akura ne na ha na bra obeyi ni nyina afiri ni mu ama wo hunu se nyame awade bejo amana ye ko Jeff K Johnson udru ayi kote de diako a o so ko Jeff apem so Jeff K Johnson udru a o so awurade beje amana yiye na nsem a ye beka ne de do so bebre na de hia e pa baako eye social media misleading no ho ye beka ho asem and the government of Ghana abambu a yanyan wonimu enema bi a empanifo ni bi ekukudam eka fa ho even abronye so aka ne de I am very disappointed. I was sad the corona air cost one. Say sad any and free ha. Emma breaking the 8 and yen Jimmy breaking the 8, because was say His Excellency. Nana Ado Dankwa Ekufuado. I Juma Bebre, I was a common media no. Etimi ko na nkomuko twitwama ankofo nyina hunu. Ben so omammo nsam empese ombema media na ko. Lord fe ya here na omde beye because ankofo bi ba ya omde green book. Enso se bekwa kwa hwe na ye hunu e se be discuss e na wo ho ahisusu ya fan no 4200 ewo se all misleading of content enso de akoto e no so ye be ka fa ho MTN they say almost network no so e ho nsensem ne Ghana sim registration e ho no so ye be ka e ho asem prophet enyankaja mo fanche me na mento ha ni mo mana Prophet mwakwa baba OB4GHTV. Meni amejo so. Ati adofo e. Me fa kwa na we se so chia nipa mpempem wo bentre. Omhwe omnyanta omhwe OB4GH. Yes. Any obofo legend. Yes. Legend 1 back up e. Ibini baby ya bi. Ibini baby ya bi. Do be share bia e fake. Obi biara o hwe yen so, o hwe bibia so o. Samen TV. Yes. Samen TV. Yes. If I tell Samen TV. Jumedi biara o mu die biara hwe prophet na kaja ho. Obehia me ho na ye church num ban ni jumedi sunsumu nsam. Yes. O fine am I bi so odi. O hwe OB4GH time with prophet na kaja na me aduma this week I ready. Ejetua to de. E haban mu ne anyama no. Hey. Haban de Ne haban timi ye nyina e be kika ho nsem. Na prophet ene start ensem ni tietie mu no. Ye government of Ghana. Yo. Aburanya DC abeka se na His Excellency ono so ka ho bi na MPP se beko entimi nkroso friend say break the entimi break the 8 na ono so ka ho bi. Ene say o say His Excellency aya adwuma bebre a wasenka wo ma press no etimi konom koye coverage ni ade be asem panifo na mo nsem mo ntwa na ban bi atwa mu de omkoye green book de beto na green book no na enema bi wo kura ko hwe kura wo hunu bet enam se omu bi ebi omu nsem enti mo timi nya omo de ebi oni abranye ade sem be na aka kire din gamina na se yes abronye de bia me ka se ijuma dia wo de bia ya because o MPP ni o ka fat yes na MPP for bebrebe na mpe fat yes me ka ko si say me ma DMPP from since 1992 yes ebesina yes me nya ndi sini na me MPP ni ba te say me nya MPP now you NPP ni say MPP ni say the wajai me jai politicians now you MPP ni say wajai yam kwai o me ka fat ncho ni tiopa ewiase o ka no kura wo hi yes but me no create o tempt me to me do grand come yes because baby how dey do no free ba no me so me do me carry na prugu so yes o je ni e tiopa yes abronye o kanya na sempa o ade enti na o kanya sese de enti o me ka so kanya na sempa ni se
So also your company. Yes. Oh yeah, Juan. Why never went to me? I'm here. Who's the yet no Yes. Because I can one district, one factory, one village, one dam. Mimi who be away. Until media no. Yes. The media way. So Obi 4G, you mean that sooner? Yes. Yes. What you say? It was. Well, King James woman say you be quiet. Yeah, yes. Baby, any. Yeah, we yes. Man cranso. Yeah, we and cry. Yeah, we Bosom che. Yeah, we Bokwano. Yeah, we Ebuasi. Yeah, kwano. Na si enya hwi we dia. Adie ne dia dance say. One day it one try adwuma. That is media na anya adwuma na ama MPP government. Abai na kete ntimi nye na edo ko media so bra me. Tieni yo. Litio pa. Abai na wo se. Wo ka se wo be ya ade no. Ontimi nye. Na edo ko media so bra me hwe. Se abro nya asem na opese o kire se aban na yewu. Na media na obema o ma ba betwa ma na ba no. Mamenga abai na yampa. Ka media fo nkom de betudwa. Yes. Ye pe nzemi wi. And tell me say abai no nye. Complete no. Yes. Now abone ko kasa abai nye ya. Obenya nsem because yes, wo yi na party ama. Mo Nti obu omu be. Kasa bebu no kan ye no. Okanya nsakasa. Yes. Abai no nye. Eye de ko kasa. Maye. Yes. What you say? Ethiopia. And the abandon to me for media go to me because Ghana had a one. Yes. So you are the pa. Who ground grandpa no go mabo until be the baba. Yes. The only near brief baby be able to montin and no be do na near brief and assembly ni ho no kra ye pia de ato ho. Now who ya de no obi ani ho. But we no da bontin. This abandon you be papa be o man Ghana we mu a. Ka ban won no kasa won ko fam media for omo abaka ko fa de aba. Yes. Dia don say pain say abandon the man hwamo. Wow. Straight make a show. Wow. Bi dia don say. Ya na MBB for mpani bo bebrebe ka say abandon the wa bi. Yes. Who be say dia na abandon ya. O say one district, one factory, one village, one dam. Ana o say free education. Ye ni we bi anda. Yes. Ye Ghana for ye bi ni we yo. Yes. Ma ye unu so wo ya kwan. Uti see schools. Yes. Uje ni ye. Ethiopia. So ye panyi. Na wo wo fie. Na so wo see. O boa ma na foundation papa. Ade ba de mama foundation papa na ye. So no be create jobs na niam. Wo be bia nyuma. Yes. Uje ni ye. Ethiopia. Wo be bia nyuma. Tu o ba o ko school no. O be pet school da papa. Ade aguo. Ama na dey on be papa bi ni trato sua de. Yes. School one ma I will Ghana yesi enya ba we nesi Ghana ba nesi ye wodi okọ. Ebe si na ye nko ho agrofo tim engra ne different na no mu ti school dem o. Me na be ka kiro. Wow. Mi tutu kwa hwe ne ma. Mi nya time monitor ne ma. Me ka so me mo mi trimu nka. Yes. O di ase. Ethiopia. Because so o man na di ya me e bi ka me. Yes. O man ni di ya me e become anko yesu so a me e become na ye keka nsem na chese social media one man ba kwa ono age ni din ono no o man ni nyina no social media I no controversial person ye frɛ no ohu ahi ono so saga bi a abepie ene se ohu ahi akwa mislead enkofo bi de allegation bi ato sofo bi so ama ene reverend before the any buy no reverend before man ko te koda din o ma ye che no wi achire no ye te koda din be we de wo hi ya fine no 4200 mum ye ntie asem no na etie a na ye nko a enua oman media for the buy mum ye ntie mesra mum vanjem bakra mi kan ya wo ka sembre bi obofo echi abrante bi editum so obetwa ntro edi ato ne so obeka se obofo akokuni pa ama police for di echi ya de hwehwe mu bebre so se na enye no kre na enne ne ho asa ka adwem the same nsem no de to obofo so no odi bi akwakoto osofo bi so aye frɛ no osofo entry yes osofo entry dey no de buy no so ye de court 2 years ago ye de court no court bro so a na appeal dey say onye guilty yes ondi for na asem no da ho every court call edi akoniaba na ene mo mehwe dia abisi
and the date a 9th year me no kase yai court ahye wo ho ahi say ontua a year 4,200 and yes okwakoda efiase a year 2 months when 4,200 na okwakoda efiase 2 months never ne saying afi the esan court and the day ya wo ahi ade atum say I entro na otwa to osofo entwi so na je say dia wama osofo afam nanim guase ne atete wama osofo ni family ne nebusuya ne mane ne bibia afam no na say wo ahi oboa which means insama oti TV so anasa oti social media kagu nkofo hu efi hina no bebre enye no kure ema court etna se kaneshi high court etna se madam my friend no miss Amad Aduma Kunkwachi ya oya magistrate eka se wo ahi ubokuri waso ya yedin de di kan oni obofo asemba ye maye kan hehe ye du kotum ewo nima police station ewi echi ye pre nyankaja mammoa me say ope prophet nyankaja ne number ne waase no nze number ne yetu 16 ne wosoro no number ne waase no prophet nyankaja number ne personal number o frɛ no na ubenya no se menyene ni ya memfa number ne to platform no so nkosa anti anytime bia be number ne waase ne prophet nyankaja number ade e kire wadwene no just call the man of God na brief you because odo ene Kristosom no nanso yemusa se ene Kristosom no odo ne ye kire na obi a wo no ho ene ama ekwan abeda Kristosom na mene social media bloggers no ye de asofofo esi abasa ne abasa ye di omu agura man mo nyama asofo no wo no ene ayera hwe de ohu ahini wagu asofofo bebre animase all in the name of views me ka kire say wo benya view na bewie na betanisi image of ubetanisi the image of somebody abra enye no kore no enka wunya one view na aka no kora it will be best thing me sire mo me entena se emma ye ntanisi asa Ghana akora the media no kora ye de asam to kora enye ni bio because obi aba obeka ne de na say head of my me beka ye Yesu kura atwempena ensem basa ma me gazam jro ma me nsem na omu amanfo ni etire because I abodam sem yes in them say abodam sem say Bible says sum de hani twaka yes ma me no onya haiba yes o yesuba yes ti mamu ntie no yes oni bibi papa bia de manipa yes udi na tira obako daja eni enkwaji yes ti ma me na se ye fa nti wo ho ahedie no ususu se de mra na aban ne de ama no na court da madam no kra odo no odi gaka ohu ahio onya sofo so ho yi do no blogger no social media blogger ono wo no zo opre na ewiase apentamanya ani apentama ni apentama wu na nam yes mo mpre no me ngase obewu yentie ni bena wu because Ghana who can't say my yetimi twa no asem yes me dey go can't say foforo yes minim de Ghana engroboti mi ani age pa se wu tie mi a to wo si wa brabom wow na wiase nya wo dia yes awu se asofo bebrebe ye janya mi atu baabi ana ye de adwene nyamedwuma yesuku nyamedwuma ene anim de nyamedwuma yes enu de de wadwene ne unim de ne ususu ye kire ho no eno na wo ye yes e ma me ga obaye anya awieye no akiri asem benu yes because minimum asofo obi a enem no keto makadem menya kwala o yes asofo bi ebeji din nyina na mo system nim yes na ruade nti yes ena na chichide yes ngakra ebedu akra se Kristo di wani mu a adi nyina be di aboa o ebe wie wiye se Kristo di wani ma adi nyina be di aboa na be wie wiye a prophet and topic we are very important eno na wase ye bie mu pa Ghana card ya ene aye buhaha ene oman ni nyina obi mungum faso ye ohana ye friend say ye minister ebeka say afedo wa extending 1 month account me call networks ni bi office say me kwa register me card me kwa register because me router me person me link the router no so emma me sim no na ya register ni me was register sim ni mi yoni nyina me call network no network workers no mo no
ba kwa se mo ne me kan ne se so your media yes ohun se me media because am se media ta no se bro adwuma na ye no enye ye ne problem o the problem is the government okay and am say identity the problem near government or say president omo beto before omo be ye president enye Ghana card kra omo ye voters ID card no omo recruit nipa bebre no omo ye ntu bewura ye bi wa be we ne de omo jama network providers ne nko a enti ama omo ankasa omo personal problems omo solve dada ana we have and the one so asa beka ho enti omo so we hu kakra no ma be so we kakra enti da bia ye se network no eto da bia na omo ye omo so de because omo ma omo de ni wu na omo ma attention nyina ma me di we so because aban nka the best ne se nka aban ni mpe ono ani officials yes emeka omo network providers ne ho omo fo omo nim die no support na nka en kontem na we ne yakase ye de one month aka ho ne de agro bi no mu di Ghana omukase ye nyina ye ntra se day na ye na day night ni nyina ye ntra MTN officer na se other networks ni nyina officer automatically ye ntimi nwie registration ni that they should forget unless omu recruit ni pani bikan ho o ma dwen tire o de ma me no me da se on se Ghana ho yes ye mpani for nwini nipa ho yes adentia ye nja me ka sa ne ene say so obapa mpanyina ohun se ye sabe sorry to say me kasa ohun ye say ye jimifo yes ye be bodon twom e di ato aba ma wo mu yes ye wie na sa de bi ma ye e be ma ye benefita mo koko dealers na wie ahim mo ye wia mo ye homa ye modal yes omo nya omo vote no ye omo nwene ho bi o na Ghana mampani be na ba o so ogene Ghana nipa bi ho ba ko pe kra ni ho ba ko pe se kra ni ho wow oh yes, I'm telling you the fact. I don't tell me cancer. I don't know cancer. The enjoy me cancer and say, oh, see a two about my life, boy. Yeah, the canopy be so any contrast here. What will be that? David. Okay. And the great, more, yeah, you don't go any more canopy. and the great dear dancers said they make you true. Yeah, two about what they are about to abandon. Yeah, two about the you be so no so open, Panino. ABF from an opa. Open races. Among them, young sir, because a young show no chance one cat out to me about. Yes. People who did it, you know, got about 1 minute. Yes. One peshe di bikwa nka se mo de mo ntranse na ekwa we sori na ba we de mo gina wiye no mu saa na eto almost all am say brocha obi ato ba what dem ne phone so a network onya na ga go dey via so put on o de na de na bre no yes uje ni ye it's opa enu di adanse penza Ghana mampani bie ni Ghana odwene o man no wow odwene onu no ye die ho onya benya sika ni bia yes de ne ye obi o Florida ka te no beba onfa yes back to network providers me call MTN for mo fanche mo onse mo network na agidin asheta o man mu 80% of the nation use MTN and nti ama mu din na kayanum ye kan na nche se ye ne mo ye networks no Ghana networks on omo problem adentia because abani emma asundue munya asundue yes omo titi omo ye bomb pressure yes ye yema ye kayaka de yes mami ganse minchira hwe akwa do love bi se ka Ghana zen ka Ghana eye free data but data ne kwa na bana ma anu asan contract awde ama wono eduru bi kwa mpa no asan slow no sa data ne network providers ne de ba mo and the data na ya ka tell say bosome ne nuru obese na asan ene de networks ne bebre ho a mo ye sa de no I think say side time me ga ko si say yes say si ya me no ka say network say ya de ade ma mo to mo je yo ma me ga zem kira say aban ne ni ji say opese obo ma time a opportunity ba mu de o mo kan 100% yes because time ya say Ghana card no krambo no omo intimi for angrofo a omo call district na say omo pay baby ama o try to go register mo but we dey majama network providers ne nko ana ana omo so mo djuma dada ho yes omo ye ti de omo kana ye no kre yes oh Ghana mesi Ghana aban bie ni on mo baba Ghana ha odjiri nipa wo man ni mo yes omo dina mo ye die omo yire omo ma
ɛno mo nkɔ so wow me ka ni pay asa ka ni biem aban bia ni Ghana ha ɔwa dwene a ɔde ma Ghana emu nipa ɔmo claim ɔmo yɛ die ɔmo benefit and the networks no ɔmo keka no ɔmo di ka but ɛnkɔ baabia if it's a binding you only charge the mouth because asema network providers can it makes sense almost say government mo pese system no very soft emma obiara timinya access to Ghana card and SIM registration be bianye all right there was some SIM registration mo network providers no mo recruiting kwofo ni bi mram na mo ntria o moka no mo so assist wo mo na mo ma adwuma ne kontem but say ukowura one network ho wobekọ na wa bo ma say twu but ke bia branches ni bi amokọ level number 2 abi wo ha number 3 bi wo ha Monaco bi si wo we wo ha obie na mo a oduru ha na akọ register ne de na akọ ma me girls ni jira onum de nja ba ni ntimi employed ma na de ndia because Ghana is going to be a wow o ma diri nyina me can pay me can you pay wa di awie said na o de kwa IMF no o ma di Ghana sika awie yes said na kwa IMF no ye nna kubu ado ne wo fa ase ase ni nua your friend say finance minister Kanovoriata o ma di Ghana sika wie na nkanya obro ni be ye ni nima atrimodin bonia tie o aden the whole nation ni kopa besia of your accounts and this kind of power na be do Ghana aden e be ntia hwe aye go football bo unu ni mo a ye mpaase wow enu nti ne be den so ga se maka se ye nkopa ni pa bi ni sika be do go tie nka onya ntua onya and some network na omu kan eye fat ye won grofo mo ko school awie omu nim network ni won tanafo a omu ko school a omu nim hu nim die bebre yes udie be Ethiopia ye kasi ye form adwuma mo maboa ma adwuma na atumpon a yes anke be ye easy but ye diga na sika na mana bo yes oh last we know your program you have make say MPP as a party yes omu didi a omu nya bi wo yes omu hwe omu nsa omu horo omu nsa gum Ethiopia oh enu nti se adidija enu so ni munane nam hwe ya omu se Ghana na nagu voadu ugbo adwuma adwuma na bi ni de cause ye hwe eniema na nagu voadu ban so wo ye ibi ono ana ban kofo Jumedia no odi ni so vola aka udie nitio enindi omadi omani si Ghana ama na sano yes dia no de kofo obi so meya adwuma fufuro ma network ebi ni hobiem yes enti obi tre ba bia kase na naku voado be ye Ghana ya onunu no mo sere oni ni oye yes mesra me ka tre obi biere wo hwe me se yeni ya bi mfira ban no so yes na de wu timi ye no yema wo bia ubeti di usika boa e dey employ enyuma ma obi enya bia ye no na say network providers no mo ma omomoa because ye dey need to aban so dia kan be collapse we sure say susu say Ghana card ne SIM registration na Ghana ye dru ho ana say nya nuru ho because ye hwe network system and ye be start program here the network ye ajamia ma ye hu de enye ho nti ye ready for network na e be network the whole nation me da say ye du kratra na amikansi mi wa anjo obubu nim do be wi adu otire ko hu ye abro so faso no enye ne pa na kusin aderi kakra kakra ni no atiri ya o bato samia o bato pija yo ye duatra ye ndemi kasi ye duatra ne se o omaya so so ready di ma o bia ya revenue bi bia wa go diamond magnets bi o at the Ghana ready we dey bi we are blessed but our leaders are frustrating us o ti ase enu ti dey pa na ye so so sa e di ma o tu mbon Ghana ye bi that's that but your leaders no
awudie wo mutrim enu ntina me yebre enu ntina ama yebre sele no before GTV ene MTN network for no be keka o madwene enye MTN network providers no MTN for mfanche na mudina kamanu se de fanche open network papa ya MTN o mu nyina ye papa bet MTN de o ma shita me de me see da bi o so for o ya campaign ni brother za se o mu kala mama can show me tie ni brother that's what can say the money to me bi yes ana me boy yes ti the only man MTN everywhere you go and wa se o ma o ya da o MTN for nyina ya da mo mfanche se ana mudina kai no because Ghana network providers na mo na mo da first and they no doubt about that and then a network sini na ka say that buy no and come beboa dia and come recruiting go for bi mo meboa with the same registration said the be ya ebe ma na contem and even the network providers no omo ade omo ba jim atrini sa ankrofo no mo ba no na nkoma ya de na ma you speed up the same registration and yes 1 month interval na say that can you forget yentimi na ensa foforo e wo boba ne ye reverend obofo na nsem ho na ate se ne sofo ba ko bi a o ne nche ye friend amewu hwe na chi akwa ne hu no amewu na ate se amewu yare amewu be yare ye se reverend obofo ko hwe no ye ho na amewu to owuye wawu dia na nka sofo pon seje se ne ba wu a na nka ye fe na yi ase de nka nye agudie nye ne yeka from the sources no say Reverend Obofo wanko amewu aye na se kora wanko amewu aye na se amewu so unfortunately ofiri mu no sofo mienu Andy sofo Obofo akosofo ketwa no ebe kan e ma obinim sofo ketwa bi odwane ba Reverend Obofo nso betena ase e kan ya no mu use the word King Cobra e de ye ya se Reverend Obofo ma mehwe amewu ne mamienu oja omagu no nanse na konfo agrada ye ko odeni no so okobie na asore ano ete ya Reverend Obofo akopeja 50 million e de akoma konfo agrada ena sister coach ebe react to the video say Reverend Obofo die na wo ye wo sofo a wono wo nsem a wo sika sem no bibia oya ma no ono na wu wantimi ankwa bo abusua no na mmom agrada a ono abetra social media o twa bo no ono beye ordination so obebie na so rapid 50 million mom yenko tie sister akosu pro asem no ye wia na prophet akire na adwe abusha wakai amawu Reverend Obofo ne sofo keto amawu na nsen ofiri mu ya eja enkra miensa ema ekunani so ote ho no mo abusha arehosem papa Obofo yete say yenyante ye ewo social media say one kwesi aroba ahema eja ya hye nte say eye o say doswa ya hye no princess muwa omo akodi holidays ewo US abonten so preachy ama na anu okodue mu osoma nipa miensa ema omo de 50,000 and 5,000 50 million e de koma agrasco say na temu die na mrebi odidi no minim de so de patano dia mentimi nche e wo hia mom yenko back Reverend Obofo ye osofu bi a sabe o yese yenum nyina ye di nachi ye hye no ye penasem ye penaswag sister course me penasem pa ye because say the guy is very smart now smartness na me say me momu say me ya smart kakra e wa hanu musi Obofo ayem bia amawu e ye osofu ketoa sabe abrantie omoso oyare ye ansa obewu papa ni yare da ho krompo no Obofo wantimi ankosra no abrantie struggle ye edi wu ye owurie ye no abusiafo no ye na ye enkra no ye sure se wona wasore ma omompo mamane motse ye mwantimpo na social media ye bodaro meka ho bi manasi ne nkrofo bebre eye dede ema wo krompo ma wo sofo nketu abidom ebi mpanyimfo chese wa mo ne omo hyiehia meka ise sofo savia be ye video bi ma papa ati ni suo sanso na Andy Obofo ba Andy ono so ati ni so no be breaking news se amawu wawu amawu ayare amawu awu ni besiasi ama nipa bebre ba hye se Andy ko audio no ani bi anane monto asem ni nyina sister ko so kan nyina na wa nti wa obekọ sister ko page no betimanya audio no ati video no ati asem na wo kan nyina ne se
amawu ye nipa bia na obe reverend obofo yie pa na amawu ye no reverend obofo ankwa yie na se talk less of ne mano kra ahwehwe mu no wa muwa no enso agrada na odi na atem no ono eye no graduation so obi enu so asode so ordination minim di agrada ye so your ordination so your graduation so edio because minim asofu school bia entete bi agrada akomu a enne yabo no reverend prophetess man we so can say reverence of my mama part minim so ms Ghana kire Ghana ono do apage 50 million dey amano sofu yes we ya busa sa question we say enye asofu okuku dam ya na omso omsa ya de obi pro owu na omsa om ya de na osofu ye right hand man one man san ya adai oho na ayaresa na ayara na Yesu ni Judas na nam yes na so to ne di ne di iska e du person Jesus aho de ka se bebu ma ka bebu ruabu na abu beni atebetia Yesu no power bia o mbia o tumi nyina bi enzo etofa no kon ho ene wo wuni na do yinani yes esaiba ntiem kwa amawudie no amawo aya na me kan me de da me ka se edwo ne de da ho an se kwae obi akosi so odo bia ba bia bodo koduro na ho na ye odia yes Yesu Kristo be wu awiye manipa ana osi wo ba gina die no fa ne nante so otimi ne nante na nante asudwe mu a awiye ni asam ana man ko ndi abotri Reverend Obafo se wantimi ankotwe amawu ebra o yere dawo mu a owu ye wantimi anko wantimi ahwe ne ma osode no gaso ye papa ne mpin yankopon yes can straight yes so wantimi ahwe amawu yere dawo mu wanhwe ne ma wanko na yie opeja 100 billion kra de chabonte enso awurade ani because awurade se me yere da ho no obehwe me we de wa utwotwomutwo asema sister kozi kan no and now no me from the sources no am a way issue na buy ni nyina me hu refa obofo ho ka social media ade bi e secret bi anke bepie ba men ga da se waye bibia sie so a ono amra out emeka se amawu ye no ebi a me ma abusua ne sika sei na mo me pese me de sie ntina mama say omra out publicly no me ka nye sade a ade okon entwa yi and to be frankly ma men ga sam tro yes ewiase asande voices radio bell yes zabi wonu ma yenkan yes na ye kasa ye kanya mi to mi che nipa yes yenkan ye yaye yes ye che authority from God yes nyansam bia na ye ka yes because oya sofu me ye sofu yes ana ba me ye say me ne sofu metran radio na TV so na ba bi ma agure ma me nkasa sa but when dimi ankwa ye ni bi ebra o yare wan kwhwa no yes ni manu mpo mimi ni obofo azan ka me na me nkola no yes won dimi ye we mu bia wodi fo won na because we will pictures be brewa na ne sade da ma wukom na chese wo do no onu ni ntema yankufo na dipi edimu enu ti se wa yare ya da ho wa hu no ebe no ba so ma ne yire ne mani sika so mu fa nhwere mu papa fa e ho de metman mi so obofo metman ye but wanko nase wawu wa mu disika ma ne kra me ahwe nase wawu a so kwa yi so show di obi a hu no mani pa ni se pe representative yes o twa nkodo ne ngoma ko endi so ndimi ankodo bi ko koma no za agrada de but o je ni de ono entimi anko opo ni nyina mu no agrada zo ni nuaba sabi asande force senator chemako yes eno gre kaka yes ni nyina mu sa ma wayi ase ye nwuro agrada ewa obofo ade ye huru ne sofu bi se obedina o sa ne sofu panyi na asoma no a bidi ya wo yes bidi ya wo because I tell you me tackle this angle and say why agrada no so pages kan man na ne sofu a ono no hia moa pa wo ne nchen no yesi ye fie wie ansane akwa abonten o ma wo fie no eni di me a ye first kan nkwa abonten o ye say bi wa oje yes igbo mi mo osima no oh papa oje god bless you oje the whole Ghana nyomtofo ho ono na kada bi o se dia award no ma no na Ghana me se da bia ye ya de pa o ya de pa ye nya o nya moa yes
oje bonum bi yamwo nipa bra otiase na mi wu na o ya mi ede ma hu yes sa o hwem na o do me se nyanka gya me yedwuma pa e bra me meti woi ma mi hu na mi wu na gukuru 3 billion go ma bu jwanfo a wonya nkwase ade omu na ekwa agodie omu na ekodie ye bi anka sa ska no de maami a kwa hu obi a ote abontefuo bi a ne bi ni na asie no ka aboa ero be na dia cheme makokofo na fi won ma ba ye ni ye yes na wo so wo mo a e ma mi hu na be boa me mi hia sa mo no yes o je nyum no obadwin ba bia tie num no a ofamu aba yes because mine no eye nyame honhom ne mare bo sa num no yamwo nipa wo mra otiase o yamwo nipa wo mra wo nkwa onipa yamwo nipa abra osi odanse ni otiase fo ni bia mine wo yenza fo mami gasem chiro in life yeah wo mi ho yes so utimi ya biribi na anya wo aye de obo wa mfa ma wo so wo nko abedi ntia yes ya na ni bebrebe nim se nyame de ade kyewa anya wo ye nko yes obema amansan hunu nyame animonyam because obu e kom de na ontimi enho nyankopon be se enam ekom na ede no na mwa na wo de ma na wo de se mekutafo na sofo ni bi me de fun kye se sofo je me de kyewa me kra benya ni die and say ni die no wo de aseda be me o awurade okese waye mi bi awurade waye mi bi ah ni waye mi yesu mi ma wa mo tieni o nankenye kura nanso wo awurade oh na se sika na phone na ade ma me nti amama ho awurade no so di mu nhira yes ba life mami ka temi njira ye Kristo sum ye Ghana fo bebrebe nim Kristo sum yes Ghana ye pro Ghana nyame sum mai but say ni buy 10,000 mu 9,008 na ewura so dem Bible ko yira ye ti so dem ye ni nyankopon Bible ayira wa so dem because so fu no ye peja so this gama no say ya gba for dey wi papa skese na ma enya ye no or dey account to the bank accounts ne ba nya aduma bi o ba say skene na dia dan accounts ene dia asori gu ya so eye mentality na we yatiri asori gu ya so fa ton aso dan u je ni ye Ethiopia hwa na bia me kase nyame kum ni pan be prepare ni pa bebrebe asofo ne ma oh yes of course I know the American Argentina asodi ba bia ko ni pa o pa wakobo forma to galam say wakoko ye light won my light electrify ni nyina wangu wakukuru sika dia ba asori dem si ye nyamidwuma tio ye nyamidwuma enti wo beboa ma na ye ama nyamidwuma na asibi na asori sika na ye di ba ye no so for say asori dem me dia mena me bia ma sori enu ntisika no watam dia akotofie wa bruche dia ma ne ba we are madness. I'm telling you, we are mad. I don't know make us. This is sika na nye asofo de o. Eye awurade sika. Eye awurade sika. Sa okodi busum kura sika oku. Die o. Asori sika no. Na asofo fo nzo mu ni dia yi. Hwe, ye wo sika, ba mi ka te mi njo. Sofo o. Sofo bi a wo hwe bi a wo se etua ne ka. Wo problem. Sofo bi a wo se etua. Etua o command. Wo problem. Adentia. Mo. Yesu si odumani akatua sen. Me boa. Eno no mu gina so. But adwuma na wo ye no. Ye bread tight. Tight ye of what dia. Yes. Eno ni wo akatua so didim. Two. Asori na wo mu no. E bia ma ne me ma ne wo ya ware yawo. Ye obi be da asese wa wo a. San sika ye so of what dia. Yes. E bia o rodiafo so ye adwuma bia ma obi. Wo nya adansidie. No discussion English. Or the bar ayesofo dia. The collections can ye anything. Collections ke the two say asori na ye no. Say asori na ye bribia. Eno na ye yusu. Anya sofo dia. The sofo the ehia bibi o motor card ya mana. Eh, sofo ya koto car ma. Say we you ma pa ya. Asori betimi gina say me sofo ma ne fafo. Yes. Nya asori ke na all time de koto car. Eh, and some more word o.
me come me bia he just me do Ghana no akyekere politics mu ayi mu na ya so po ya hwie collection boni na gu bottom e da koto so for kato obi ni so me odidim awie ni asamo awie ya asofu me be ya under curse maroni ohunu se nyame afre no nyame nsa wono so obam tumi ba tumi ni se nya ode Ewurade na ama wo wose ka se me tumi dia but wose wa ma me tumi dia obi ma tumi a che se obeti massage nimpa bio ne masase we se su bi Ewurade mo ne tumi me ka che wo ne wose esi awode ni tumi e wo yanum e nipa wansa no oka wa mo so fodi yes two ona o de se sofo a apama won ne won se nya o de se wo ye sofo a or the authority a e won mu no they allocate you tumi no so yes and you can go Romans chapter 13 obi kaseti asofo a Ewurade no me ka no obi kaseti asofo a Ewurade no me ka no yes and then the nkrofo kaseti asofo ba no mo tell say subai ya brabo asai question ni adenti ne social media boys see sorry a ye twa abo asofo atwa abo mo so still mo ne nam ho the reason is not a problem bi where asofo no yes of one po nyame kwai no nya adwuma enye san ka say touch not my anointed perfect and do my prophet no harm and so betie asofo bi wo yakoku na to baabi o betie asofo bi wo akonya car accident wawu o betie asofo no mu twa ene social media bloggers ni bi ti bi twa bona ene ho hin won say na ne ho akoda adwama ese o kotua 4200 o di asofo ya tema esoso ne namo but senke ye nyuba ni ye ama emu aye kron a ka kasete na you touch not my you dare not consequence no benya tie enum ye sima dwene me nkonkro de ma ne to nyom no o se wonu ma pa no nti ye be yi wudi na ye o nyo ma pa no nti ye be yi wa ye woni mu de ntia ni mu yi ba Ewurade ma ya hunu se unyuma pa sofu be di no ye be yi wa ye wonyo pa no nti ye be yi wudi na ye wonyo pa no nti ye be yi wa ye oh so ye sofu na ye nyuma pa e kom de be de wo amania ne be ba yes oh no as say ba because aye exams yes so ultimate tina no mo wani sinyame so a o down minute ni bonim so your down for no o peja ho na Ewurade peja ho ho na Ewurade kron ho na Ewurade ye okese enkire se Ewurade efa wa ofre wa na se edenko na obedi no ma me ka se mi wa me tama eni ba di mani ma ba me ya sori kro mo koton ne ye no me ti wo no mi su na fe me ka che me se Ewurade adan na aye me se me ko afodi afuro me Ewurade adan afodi afuro me so enti die do ne die se be ya you be free insem because baby me ko ta krise me ye nyame djuma bia no me the problem ho me nya bone me go die wu me go die dro me shase we dey a short time na I promise my call my child 2 years 1 year enipa hu a omu hu kingdom no won se na anima e basa me kigense mo e wo me dirimu dwendwene sa se mo ehu a ana ye me se me da udie me eye me se me da me da no ana me tini se na woni se me hwenuma me fini nyuma pass ya me kwa wie pa na woti asi wo ye che de wawu o obene me tibani se obi na ka toche mi ana ma hu bibia ana ja me se me di tram ma konya nu kakra de dada wa afeni ma ni komisara biem mani komisara biem no me te ni se de oto ne bu ase woni nsohwe mu no ofri mu pia wonyankunima wotire yes 3 days me ba who use the same prophecy no as how the mama yes mama ga some tro yes Edward what you for jem me kai pa me se gare ayi fried rice any fufu so yi mu de ope enu na odi che me enu nti me tira se onyame ono wa pamo a ana nyankopo no wo ayankopo a amane beba yes
how beba Yes. and them glass beba Yes. na uradu when you da Radio knew that there now last word I be catch the other four. uni de yemi ya na sheme na sheme ni monyam na me di ye ana me be ka de atwato Ah, catch opo sama sorry ne problems na me nya twie no ye tu me free me ya sorry Yes. nya problem na me be fie me be grant so advance That's a trouble no from one angle to another. We free one. No, we are back. Wow. ye tu me if you go catch you tu me me say o jiska me time ya so na ka me 6 months and say me time aso And to stay was also o yeska sometimes no me niska bi that them even once see the ground na me be na me ni so fu be program wo the TV station the 2 months brother me from America blood me nyane so mpai border na me phone is saying to me lost on the number na me say urade say on kai me biem e da wa me so na do na me te say message about me phone so me na message na ah we dey minimum na the minimum ken kai ana me ma obi ken kai o ken kai ka je me say ni pa kro ne say o program o ko say we TV enu ntino ma ne nte unka onyankubo ofo nipa no hye na ni monyam no on hye ni wo no obla me 3000 semi mpa ento me wona bibi hia me de ayo na bi tua me dan ka wow. obabo se we nzu ma babo amane da hye e dia o ka kire me se e wo bro e de ye fried rice ketiri na hwe na ben And the ana bubuo nso ye me can say me say sofo fried rice ni bubuo ni me hu situation sese a twisu di ope fried rice ndi o gina ho a Ketiri. na ben be fufuo be wo banche de body abetum adwa wo di asa abesi wo be twetwere saa nti choose di ope na Obopo, me hu ye say di- ensu atata na atutene ye Sure. kan word awurade nyankubo on hye nipa ani wo yes amane ne de ye rice se ba yes obi hye me sabre woni da so nyina sa yes nipa nyina tu ye ni agu so ba hwe se nipa na tu ye ni agu so ba de ba do ja wow. And never my program no ebe and then ani ma mi hunu mi widie mu no ma mi ma bo ani ma mi hunu say me rejected soul awurade de me krom mi hunu say awurade odo bia yes hye mi diwe se mi ka TV so de mentia eye mi director mi manager mi provider mi pillar eye oduma pa odi onyuma Panuti yebeyi udi onyoma panuti yebe wa ye what you say mama kanse mi nkyerɛ akpɛ na mahunu sɛ nyankopɔn ɔwɔ mafa yes na wɔn a mi na ɔmo nam nso sabi mi ni nyansafoɔ nante yes tie o itie pa ɛbrɛ bɛkɔ amaneɛ mu no ah say so ka tima na ma kyerɛ driving ka de hyɛ second ka timi pi sɛ wɔn na nyansafoɔ no mu nante a yes ana wotumi hunu nyansa yes wɔn mpɛ nyansafoɔ no akɔfa nkwasiafoɔ a behunu nkwasi bɛwura baabi enwura yes ɔbɛfɔ adwene bebrebe ne ba mi tirim yes edu baabi mu si ah ada na mi nkɔ mi kurom yes mi kurom ne yɛ Ah, yaa yeah. mɛ bɛ wura bɛ kuma ase yes na mi bi aka tɛm sɛ obi ni ma ɔbɔ bra wɔ ne kurom a ayi ayɛ yie mi ti saa asɛm na mi ma hyɛ mi edimi nyane nkɔ nkran mi nkodu nkran nso mi nyɛ obi atena yes mi duma kɔpɔ baabi adwene mu atete mi bebre yɛ confused eti ne saa time no nso mi nim de ne kan mɛ ne nam nso ɔmɛ hu sɛ ɔfrɛ mi Yes. nsa kɔ wɔ yɛ bɛ bɔ nsam Oh, ada na nkɔmɔ mi yɛ ɛwɔ ha mi gyimgyim sɛ ne ɔbɛfrɛ mi ɔbɛfrɛ mi ne ma kɔ yi ɔba na ɔtɔtɔ fubula yɛn kɔ ha awurade nim ne ma na ne ma nso nim no mi ni ma sɛm kɔ awie yɛ mɛ mpɛ ho sɛ ɔpɛ ntɛm anya apentemanya apɛntɛm anya yɛ nim guaseɛ yes last minute Yes. ɔkara bɛ firi wo nsa yes hɛ yɛ mi kɛn o awɔseɛ kyi wɔ bi yes ɛmi ti mi kyi wɔ bi yes ɔhaw a wɔnam mu no nyinaa one day yɛ solution. one day one day I say Jesus is coming Oh, one day I say my brother repent.
My sister, repent. Jesus is coming. One day. I mean, a prophet, David Jemmer. One day, Jesus will surely come into my brother. Repent. Abortion now, you know. A chrono now, you know, near my way, I repent from it. Me, Busasa, Yaminipa, or software, elder, what's a child? Missy Bisawo, software, who's your name? Bisawo, I'm sorry about who's your name. Bisawo, come for who's your name. Heavy, it's you, God bless you. God bless you. God bless you. Yes. What are you watching? Me want some go. I remember one day. It is not my mind, but the Spirit of God. And the prophet, because me casawa passion. Yes. Me person people who say, yes. You need to reject it. Why am I be oh rade? Why am I be? Why am I? Yes, me mo. O say nankanye kura enso wawrade wona wonim de nipa ne hwehwe e wona komam meka se awrade waye mi bi okese obrempon ne waye yen yesu yamoamo prophet last word enyanka me nya hwe o but me tiase na ye awrade adom yes me timi koba na ye awrade adom yes me tiwe enipa mpem odi agure beto nom saa me tudum dem ye and the nipa mo from me no ebi ya hemfo ebi ya sojafo ebi ya mpanimfo bia na me susu say o mbe frew nka me ne wan go sameto wonyum midi wo ho dance ba wiase amen ezerade dia adia nyano adia aseno eno no fanye o se nipa bi ti say ye no mo hwede awrade ayeye Shadi ye. Nanka ko bisa masia. Ani baby ami frɛ. Ewrade adu marako. Aye kaninda. Let me show. Ya tunu nu bi o de tiare. Let me show. Yes. Obi be ro nya bre. Yes. Enya time. Wow. I say prophet Nyankeja. Me makoma so de nse ro de me nsiuye. Yes. Akoma so de nse ro de ma wunye wanim nya din watamfo ni. Amen. Makoma so de nse awrade ma wunwu nkwase wu. Pause mami. E wo so a. Yeah. Enko. Makoma so de nse de wotu amena to wanim na awrade mpio ho anto. Yes. Bible so ni mbani akọ. Na tutumi pa de wontumi. Je enipa bi pushi mi ama mi duru ba mi nsesa mi kra so fo de mi nka ho. Ma se na awrade onhwe de ni pa hwe. Obe pushi ama ga se wo kra de waka. O jaje. Oh, we dey ko tra se ye di nkomo kra bu no ka. Udi awo ase nyame djuma no kra wa se undi experience. Undi experience. Ya the experience na nyame djuma. Mo mfa nye. Se awrade se na ni nsa ni David so an kani de mbu na bam. Yes. E bi na unua bi ye Goliath. Asiri ni. Ana wo ye David asini. Wow. Man hwe de Goliath asini me ka kirawo. Yes. Hwe David me ka kirawo. Yes. And then adin. And then anempo ngo ni mo ye tin. But I can show you sir. Hey. I prophesy to you today. The same come to you sir. No paying ko. Yeah, and now them want to pay. I'm so happy today. I declare. Yes, I say mama kwai na me ne da wo fom. Mama kwai, na me sorry wo. Obofo. Ese me peja wo ade. Mama ra wo mama kwai. Na me ne da wo fom. Abra mu ya din ma me no. Me ko to nkrodo se nka me no ko. Yes. Me sedam sa na me su. Em se ruade. Se se de me dim po me ni bi. Problem is not bad, mami hu na me nyame ho. Yes, we free wa na we abeto. We free wa na we aba, we free wa na we aba. Yes. Boni be na ma ye kire me na ka me hu na me nye.
You know, that one I'm saying that be. As an deposit period, no one year. Fanyina mo When you go, Joko ende no. I can't go to 2 cities. Ka wudi wi anu ko. Medical tongue kradro. And I'm be with them. Saddam son, I bomb pa said I didn't for me currency. So me ya. Me na kwasi ampani. Na me ba kwa kunzu school. Na hu de kan kula me ofia no. Waduru ho. Ma san nsuo me bomb pa me de na bu kotodo me table bi ho. E wo me ho. Me table na yen so. Ubo wi ya na wo. Bo wi na ka me no ma san nsuo yem bibia set. Me bomb pa na me be ma no amen na me tisa kro na bie pro no. Se ma lock no. Owura de mo. Me pa de ni say o hem say something. Papa de bo ma de na me su. Me su sa. So for end the program now we may so because we was I make them job. I what I am more. So who's a metia na mitimi kasa ma hotina ya opa na de bobra de ma wonte erade fumu ba biti sami san kami wuya kami ni me be me na Yes. ma bro And so for ama ma bro abre. na erade de ma di abre tu Yes. me sra o se ye betra nyam ye u pe u twini no enintini ye wa enye social media na nipa no behwe na wanya sikanti ya din se nipa benya nyame tumi Yes. ahuru de nti a ye nam ha erade won shira wati me se so nya tam hwe program wan wiye e wanti mi repair ni wadwene wo wa nipa sumu a Yes, on such. ba yo yiraba because un timi nsachira makwa min akwa bonsomfo so makwa kompo nyina so makwa nro ahudo bebrebe so last minute go na mi anso mi man kam dane ko insani Yes. na send ye ya mi won enen wo bia no Yes. obonsom taka Yes. mi bia na mi shaw Yes. onka Yes. mi nyaahwe o mi ni kopo but I'm so proud to say me nkwano They say Prophet Jankaja, I will show you to crack course on bad neighbor. erode nka ho Yeah, end the program. That's it. now. God bless you. The name still remain of Bofo. I had any media never caught na wie. God bless you and stay blessed. 3 things and I mean here from subscribe, like, and comment on the page. Bless you. Bye bye.